出国那个 Schlemm 中有农山起嘛。 Pasal tak untai kat putli ki theft cases naduk por bastang ni ka COVID-19 ni apa jala. Kita in COVID-19 tingin na umba kastang nado lockdown kastang nado March April kita ni. Dengan IP figures trong borok snap mo. House snap 2020 dan theft cases kumba live fortnightly ki theft cases entah ke burglary dan kacang lagi case hadu mentahi dan total cases nang bentuk lang bagi case ni dan sispa sampun nyot lagi case hadu tas ni dari theft ni dan like mentai buat ke burglary kacang ini case ni dan iba register akan strict. Kabadi ni theft cases sa kanu ka jinglut ka lut no. Idan ka figures ka ba hapo arsnab. Modus dalam arjar dai adu unta arjar pomo. Di indai ken ka value jong baro kado jong baro ki tiar bela satu boy hado light lor sapun riolang sapu praja sispa sapu sa. Tung ini asnam dai atpo. Di angi ketuk bon ki don ki lasi ki kali satu motorbike sibon satu tang apa si benai dunai ka sport ki bike usi satu nang tak kidan ba ki tiar bila cover ki bike si ba cover di bekin kata point like lu tam Ti kali mentau senam begitu tutuk mentau senam kan utli tutuk bahkan utli kali bela satu time pat bal recover biang iki figures dengan ham ai nam kali ki figures ni kidan dia benai you bulan November ni dan kuba kat santili ki bike satu di kidan ki bela recover tu mana basan dia ki bela recover di kidan ki bike tu ki ba ni claim recover show ni suspect ni subaba dia say kini ki bike ki smuggle sha Bangladesh mencuai ki bike ki poisa Assam ki poisa Manipur kemudian ke lockdown ni semua kini ki bike mengina yo badu atli ki bike ki buat ban smuggle station Bangladesh dan ni ka marginal increase makla ki dia dari kami dia hadu kata-kata dari tahu penai pula hampir kes tahu pas sampai nyot di kes ke theft pada bentuk hampir hi kini port lang hi hampir ni jui ba hampir teman dia compare pada New York pada last year hai dan ka marginal increase kita tak dari nama port ta ba desini do lockdown ni buat situation tentang orang hubun kibri ni yo kam da so kita suki ada factors so ada factors kita ba bon kena kita ngok jinti bo dat bon ya hadwan ne kibadi kunca cannabis di kini kena hi ting nong lengkar itu di sustain dia pada itu man sustain pan kalau jingkar ni mo man sustain dia te tiga itu kadang terus show balik barang bon show kita users kita ada problem kapag dia hendak entah Kamang lam lang ba kini ki kena mo na ni bri ki ba le ini kam mostly ki ba syakam ki mostly ki drug users belum under the influence majority hai ba kampun te ki drug users hi long kini petit have lesi ki batu kate batu woofer di batu ki tayar ting batu cylinder sudah bun ki case batu cylinder ki le ki long ki dalal ki long ki ni ba digas ki tip in contact anu but bun sini kini lap ki drug users majority mo dia kita gitu ribam day drug users makin dan dan hak habit of criminality tu kalau ya dan ya dan perlu tiba beli di cetam kamu dah ni kata organized gang dari lesi kini dan chicken horn itu bad ki kinla liswat dan kinla pitu apa mesti kapai yang tadi kamu lompak ke cakap balok security dia gila hidup kekenhuan minimum armut dari mana organize kamu dah tak organize gang hi kau mencuang ila kem bagi organize gangs kita
Desi poi kali di Mapur ki poi Manipur poi Silchare organize pa kan sa pde buon gini hi ki di drug users hi menta but ha gidan kitu ki ba dong poi bike se tisha border Kamu ini statistics kini tanah po Shillong City amsa. Shillong City han Okay. Shillong City but kun hem East Castles. East Castles bro Okay. Nakalang ka yung pipat kay pinle pa ban tayo ban kini such theft cases ni kini nakalang police department pa. na kali on ni hi police presence mo ki vulnerable areas kuning kom ka ba ngin cover show patrolling mobile ka ba ar pade ni don kani ka community liaison group ka ba ni aslo ang baka bat ki nong kapshnong ki stakeholders kum ki ong temporary ni kran ni hangtang ni kran kum no ban te la kam ki brief batu si ki brief bu bikes ki te ro kinjri ki brief don kali kin so ban thik kali kin dan kin get cho kata chaka kin dan kata chaka pa ka bala bu amni bu chubu aslo sro ka bin kong ka deng ya kali pen deng kali ka pen jinjan ya ki fighter dust deng dan kanu ka ka jing blue ding ni ka jinjan fighter dust ro kata ka diga ka week ban sakami ru ki dan badan dukan hi kin hape ki jingkhang ki kedop ki long scam di benda CCTV semua but sakami kemudian kami apa kata suppose mata kin dalet si dalet jinglet kilet bun kibri basong wai dalet pai salian song kiye be kahi mo kin dei tho kin je tho ni bai mas amnek pi para marjan parma mapa iba kilani kishu e be to te dadam pe tho kiye kelas ton to ki komet be bogri pun sin nilap dei kibri ba di pai shnong kishu e be kiye te katan de bogri ta te kata ka wi ba kita ki measures kilap macam but kata ko ang mena ka jadi badan dukan hi CCTV tu ko belum kira bahas buat